Malala mali e aho e ki mo lele e tonga kotoa fia ki talitali lele ki mo tolu ki o mo ngahi o ngongo mo le tio kai uma ai televisioni tonga ki he hoani i he wakaiko ia ki ngahi ulu i o ngongo. Me ai tāhine kui nina na spau ua whakailonga i ka kato hono whakafo o i whale mohe kolisi kuin sāno te mo polokama ngāwi ki he koikonga o i teu ki he senituli. Ta ofi whakatai mi whekomi ki ha matapule o ku kei pulia i tahi. Pea kau atongani i ngai whonua e tolu i he Pasifiki e aahi kei e tokoni skeritari o Amerika hili e whakataha i he wikeni i Honolulu, Hawaii ai o ku kahot kiai a Tongani. O ku toi ebe ngahi tala noa kehe ana yangi pehe ai tau wakai ki ngahi o ngongo me he malae o i sipotika uma ai to o ngā oi ea. Ko e wakailewa ene ki he whakai ki iki, ko au liliani polo te le. O ku toi whakalakalaka mo tā wange ai whale mohe o e kolisi koni sālote ke ngawe aki. Hiria ngea ai me ai tāhine kui nina na spau o whakailo ngai ai ka kato hono whakafo o i ngahi whale mohe i he kolisini e whalai te kua o si pehe ki hono whakailo ngai o i ngahi polokalama ngawe kua lava. Ko e konga eni teu e kolisi tutuku mo e kolisi lolotonga e kolisi mo e nau longolongo kātuanga pehe ki he te waki ko ia o i kātuanga ki he senituli o i ako anga i he mahina ko ia ko maasi. Mo e whakawhetai. Ko e talitali ki he whale fo ko e ni. O ki ai pe a hono o wau. Ko e pule ako. Ai au ku whai ai lawe. Ko e hina pe mo e blue. E a whai ai fia mo e whakawhetai. I he whakamatala skeritari lahi e kolisi tutoko koni Samote vika fusmalohi. Ne mga tuunga ngai whakale leiko ni ke hiko tuunga pelepele ngesi mo i kai malo ne iai. O tata whito eni ke whale mohe ma ai whanawa kono whoma o. Ko hono whakale lei o ngā weni ko whakanau ka kato ki ai ma ngahi mohenga tau tafo o. Iai mo hono ngahi ko pate tuku anga wala. Iai e misini fo i e ongo whale mohe whakatou osi. Pe iai me ngahi te pile mo hono ngahi sea ki he taimia ko e whanawa kono whoma o. Ko osi foto o kia i e sola mo mi sini sino leita, pea foto me ngahi tange vain ko to koni e ni meihe pule anga. Ko osi whakanaunau ka kato mo i whale ma o anga mea to koni a ki ngahi naunau kai o hange ko e peleti, pea mau gai mo no ngahi te pile mo ngahi sea. Ko e whakame mi sini sino leita, ke to koni ki ha taimi e mati ai e ma o anga ohila, ke whakapapao i oku malupe whanau whewhine i loto. O ku toi whakanaunau a ki he whare moheni ai ngahi naunau ki he vai mawhana aia e malawa e he whanau ki ngai a ki i he taimi e whie maauai. Ko ngahi naunau mo i whakalelei kuni nei kai malawa ki au sia e he ngahi tau tangata lahi ko risi kuni sālo te. Ka i he api ko ko pētani, ko langa fo au api tope i e mahino ne o si i e tuunga i kai tau ke toi ngawe aki. Ke hene ka mata hono wakai i e ngāwe whakalelei kuni, mihi wā whiwowa i whakaamu, ke tau hiki hake to o ngā tāu, malu mo e maa ko ia o i ngāhi whale mohe o kau ke e holo o e kolisi, whale mau anga mea toko ni mo e whale ko pētani. I ene pehene whaia i ngāhi whainga paanga i tongani mo tō pule anga i whakaamu, ke whakakato a ki visone maho ingani mo kau whakataha ki ai mo e nau teu kātoanga, ke senituri hono fotu e ako anga i tongani. Ne malawa o tāna ke he kolisi tutuku ai paanga whakakatoha e 8 miliona whakilu 8 manohi whawhetupu. Ka koe ngai whakamole ke polokalama ngāwe kua kakato ne whiunga me ono miliona 7 kilo no mano ni mawhetupu. Ko ta ofi whakataimi e kau polisi e whekumi ki a matapule o kone kei puli i tahi. Ko hono whakapapau i eni e he taha o kau tokoni komisiona polisi ka koe taki o i waa ngāwe ki tahi ai poto ngāwe atu naisa tau mo i peau ki au ngongo e ledio mo e televisione tonga i he pongpongi ahoni.
Ko e whakaiki ke mō pia o le. I he whamatala mea tau moi peau, ne mau he kau polisi he ripoti me he puri ni ihi koidi, o whaere vai kore tokoni he moni te kua o si ki New Zealand. Ngā unu mai he laura puna New Zealand mwen hau manua o tokoni. Nei malawa heni ke mao e toko ua i he waka tautaine nau whanonga i he tusi te kua o si, o whaafoki me ki tongani, i ha hele ko peta e waa whakautawa New Zealand, kai ke i puria e toko taha. Na heo ko ini he ta whaaki whakatonga Tongatapu mo e waa. Kana yan kei hokot pe na ngawe kana kumi e tō tāko inu kei puria. O au me pe ke au whalai te uko si. Ko mau loto taha e ke whiunga e kumi. Ko au ke tunga moni. Ai kakato e ria au whitakai i he whituna e puria. Pena maua e tō ua koe neu ki mo ui. Au kakato ia e ua makonga ai whikumi na e whai. Pea foki e tautau New Zealand au wakape na au herikopetaki New Zealand. Kana kei hoko atu pe wakapuna New Zealand. Ne kumia e ria lahi au pito i tahi. Pea au ke whitu ko tau pea whitu ko hawa motu pe hakau po hafua. Au kue na ngahimeanga au elektronika. Unau lava o ilo i ha mo ui i ha whitu. Tata pe ha motu pe ha whitu. Nena o lava skeni e dina whitu kata ko ini. Au ke whamatara mea na tolu. Nea ke peke te mau ha konga pene i e konga pea. Au whamalola na tau huga au kakata ua se na kumi ake. Na pe moe whamore lahe na whahauko. Mana koe ngau koe ni. Kei hokot pepe ngai polisi ke whamatai e ngai whahatu e ngai whamatara ma ke. Nā toi mau. O ka pau e te konga pe he kei hokot pe kumi. Ka kuhi ko mau suspend. Whatape anu sila pe mo tongani e kumi ko ni e awhalai te koe ko osi. I e whamatala koia ko malawa ke whamaa pōpō ko pehe nei maha e lolo i waka tautaini nau whanonga ai. Ka au te kei mahino he lolo tongani e makato onga e puria ai matahapure e kei more. Nei kai malawa ke toko mai ha whakaikiki ki he kau matahapure ni te tau pehe toko ua ko whakahawhi mo ui mai toko taha ko kei puria pehe ki he uhinga o e nau wholau i mahino ko ki pepere ngesia e whakatotoro ki ai e kau polisi tongani neongo ko taofi whakataimi ai whekumi ki ai i tahi. Nei pehe whoki e tau mo i piau, ka whaiwhaiangi ko te mao ha whaahinga whamatala whikau aki me matahapure ko kei more i tahi e malawa pe ke te hoko atu ai whekumi i tahi. Mai ngonga radio mo i television tonga ko au pia aorie. O ku kau whakataha ai e ki palemia no pele whawhanua mo kau taki ni ihi me ngai whanua i Pasifiki i a whakataha mo kau taki ma o lunga me he pule anga Amerika i he wikendi i Honolulu, Hawaii. O ku whikau aki eni mo e whakatupu paanga pe ki he maloi me whakatupu koloa i he whingai aki e potu ngāwe ki muli Amerika mo wa ngāwe Amerika mai Pasifiki. Ko e whakaame whakatahani ke whikof miai a he kau taki mo i ngāhi whanua peheki Amerika, mo whakahoko hanga i whaunga ngāwe e aonga ke whaai ai he tupula ki whapaanga ai sektoa tau taha i he Pasifiki, pe toi whakamalohi angi e whingai aki ki he whetokoni aki whaekonomika i he wākoia o Pasifiki mo Amerika. E whakatewhita asenita e whakataha koe ni he ngahi sektoa mahu inga e tāo mo tokoni ki he langa whakalakalaka whakawheitu u, o kau kei e langa whakalakalaka lalahi, ngahi makakoloa mahu inga, ngahi whaunga tufaki koloa, malu whakamau angaivi, malu e mea toko ni Moimoi, takimamata, mo ngahi sektoa ke he peuk mahu inga ki he Pasifiki, mo i wāwhingai aki ko ia mo Amerika. E he whakataha ni whoki ai tokoni Minista ki muli a Amerika, Christopher Landau. I he whamatala ko tuku mai me he potngawe ki muli a Amerika, e mau whakamari e heni a Landau ke whakahoko ha whakataha mo i kau taki me ngai whanua e Pasifiki, me ngahi hoa ngā au e whakapisnisi o Amerika, ke whakai ai mo whakaivia ai ngā au e whakatupu paanga, mo whakatupu koloa i ngai whanua o e Pasifiki. Koe nā whakaamu ke hoko e whakataha anga koe ni, ke whakaivia mo whakamalohi ai e wāwhinga aki a Amerika mo ngai
whanua e Pasifiki, pia ke toi whakalahi e nau whingai aki i he ngahi sektoa maho i ngā nge. Hiri e whakataha koe ni e whalau mai lewa landau ki he ngahi whanua e tolu i he Pasifiki o kaukei a Tongani, fisi moha amoa. Koe ko ngai ni a ahi a landau ki he ngahi whanua e Pasifiki, a ia koe whakatutu ueni i he whainga ke whakaha e Amerika ai nau tukupā, ke no kei tauhi ai nau wāwhingai aki mo ngahi whanuani. Na e mea whuke pale miano pere whakawhanua i a whakataha mo kau whaingo ki mua atu o whakahaano tali e landau ai whakawhiko i a Tongani ne whakahoko ke ne wholau a ahi mai ki Tongani i ha hiri e nau whakataha i Hawaii ai a koe kongai whainga ke te wakai i ha whaungai tukoni ki Tongani tau te whito ki ha kawenga ki he kole ngofua wholau pe koe visa ki Amerika. O te eki whapapau i mai me Amerika ha taimi pau e a ahi mai ai a landau, ka ok mahino koe whakataha i Hawaii o kukamata i ahoua tolu ke ahoua whao i mahina ni, pea koe taimi wholau a ahi mai a Christopher Landau e osi ki he ahoua o i mahina katu o. Kei ke he koe whakatahaanga i Hawaii, o Moimoi wholau i he pale mia ai minista ngahi ngawe langalalahi ai pule anga se misi sika, sekilitari pule mo sekilitari ke kapiniti Paula Ma'u mo e ni ihi ke he pe mei he pule anga. Na e toloi ka kato i e whakamau anga ai e tautea ngau e pōpula tau e ua mo e konga, ai mata pule tau tā hiwa ko lo peti po uli me i talau ki e hia koe whakatupu la vea, ko e puipui tua o e hiani whafuafua ke a tā whao ti se matau ko o si, ne mauka ma mālohia i e whakailoa, ma mahi pe lau ngā ia, ai a koe tangata e ki tau whitua, mo ne ihi ke he pē i ha wharekalapu i loa koe mohe tawa kawa club, i nei a fuwawao. Nei hoko heni ha tai whemahino a ki he wā o i whakailoa mo mamahi, ka nei mawahe ai e tōtaha lao ngā pe koe mamahi a me he whalekalapu koe ni, ka ihi ene whakaofia ki he e lia o fisiko whanau ni a fuwawao, na ane o ngoi ai ha tūki mihono toa o ne whakatoka ngā iha ke koe whakailoa ai a ko lopeti po uli. Nei toi tuki ia e whakailoa o tō ki lalo, pe toi akahifo pelo lo tonga e ne tokotoko ia i lalo ai mamahi. Nei whakatoka ngā i atu e ha ofisa leo mi he wafu halai walo, ai whakailoa o ne lipo ti e ni ki e kau polisi, kai kehe ene iei pe ngai whakamatala kehe o whikau aki mo hoponi, ka na e taute ai matapule pe koe whakailoa ki he tau e ua mo i konga ngai pōpula ka ke tolo i kakato i he tau e tolo i he ngahi mga tuunga. O kukau ki he ne pau ki ne ngā wei ai hoa e te awalu noa ki he tōku i kolo o whakamalu-malu i he tōtu o ni koe ai ofisa pe ko ki nau tolo kuna tunga i kina ai ngahi ngā wei koe ni i he vai whanua wawao. O ni ngongo whakaloto whanua pe ia ki e hoani koe ngahi o ngongo me mala e sipoti hoko mai o kahili ene mo pia o lie. Malo mo tau ki whilonga ki koe whakaini ki mala e o sipoti. E toi whakatoa puri a ngangi whia whiapulu liki i loa koe a koe hei lala nines, kua kotofa ke whakahoko me a houa, tolu mo e whaa siulai, e mahina kua pōre mai ngahi timi me tō puri anga ki he whiau hini neonga o koe Maris a Hamoa be, nei whalau mai whiau hi o e tau kua o si. Kono whakahaini he ofisa whalalaka e kapulu liki me he enala e la Tonga mo e Tonga Rugby League 13, seoni ka whatolu ha ngana ki hengong sport ya le te o Tonga i pungpungini, hei ria e whakawai whiau he longa i whanau i he whaasinga o e wike. Nei pehe o ofisani ha ngana, kua o hikini mo mai ngahi karapu me tō puri anga ki he whiau hi hei lala nines, ai e kukei puke he te me panke langa whalakalaka, ai hau e whiau hini me hi tau kua o si, i ene whainolo mo e Maris Hamoa. Foki me tau he lala nai ni a haua tolu mo e wha ki kofa siulai. Koe iweni whakaosin koe o wite hei lala, kau toko hiwa koe hei lala nai. Ta koe o ngongo ni o whakawhiwhia pia, ue ngai ti me me tua puri anga. O ku nau whetu kaka mena tō, hau whakataha nau tō le nau open mena nau tō. Pia mo e nau under 18, ngai team si ifo he tau tāwalo kong whe age group pe uok whi au he tau hei lala nai ni. Koe open men, open women, ka pehe ki under 18 girls from under 18 boys. Nei whakafoki ha ngana kua kamata e wholau e waka e akapururiki ki he tauni. Ai au ku amanaki ki e whanonga e whiauhi ai whanau tau taha wha, taha ano mo i tau taha walu he wiki e hongo whulu, ki ono whiriwhiri mea timi ki e wholau atu ki he whiauhi i he konga loto e tau.
ki le under 14, under 16, under 18 boys and girls. O ku na e whakalere pe ia ni ke pe whakalere pe ia ni ke ngai kalapu. Kono whakatamoen pe ia ki he ngai tuanga mahi ni koe ai akapuri ki ai under 16 ki he whanau Tongatapu, whanau whiwhine. Ka mai tau whanau sifa tau tahavalu Tongatapu mo whiwhine. O kulere se ai koe ni e wike o ngofuru palani ke lava ka mai ki o lahiange e nau waina. Ko ui koe ke ose tupe ki me hirianga i wike. Kufulawa de under 18 here ki fisi ke Youth Pacific Championship ko fisi Mahama Tonga ki hiva tau tavalu whanau Tongatapu mo whanau fisi ko tau mahile ki ko tau nia no wha ko tau ke no noa e tau whanau si hiva tau tavalu ko tau ki hane nia no wha e tau whanau si hiva e tau tahano o kuna tenau flower na to ia i tutuko ya ko e sune na Brisbane tau kosi ko na wafen ki se ni taun. Kai roto ngani u teu ke whalau mai tim tau tahavalu ai Raiders me he kolomua a Australia e whaasinga e tau i he konga e programa ai kanapuni ki hono whakaivia tari ni ti whanau o Kenpela mo Seofia e kahau e te whaofia ngai ai whinga a ki moto ngani. O ku tau toe taritari tau tola tim si hifo tau tahavalu ai Raiders me Kenpela i he mahina sete ma ki tongan. Ko wafofua kalap kena lailania ke tua e nau mahi tau akademi i he chinga re volo ki tua. Mawahe me i whakarato whanua. Te ako tongan i unai fuafua feitu nau whiri ke nau ahia te nau wakai te aahi mai. E toi te wai e tau whanau tangata sihipa tau tahavalu ke taritari te mo whalau mo tua mai ko ia. Ai timi sihipa tau tahavalu ai Raiders me he kolomua o Australia. Ka ke koe whiau he ngahi kanapu, whahoko ia heri hono taitari koe te mea Kenpela, ai ka konga pe whoki e whakavere vela ki heipu a maamani, whahoko e whaasinga e tauni me o katopa, o whahoko ia ki Australia, New Zealand mo Papua New Guinea. Ko e wakailewa eni ki he tuunga oe ea, i hona tuku mai me wa awakai matangi tonga i whamotu whakahoko atu e pesa kuila. Malelo mare ho iki pe mo lere e tanga kotoa, tai tari whiwhi ki mo tolu ki he tau. Whamatala ea ko ia ki he e whiawhini. Ngai tānoa lala he vainu e aho whatonga iange. Au whia pe whotunga langi ki he konga lahi ngai vai whanua ko ia o tu tonga. Pe malape ki e moha uha tu umoto. O lolo lahi ngai taim pe moha mana mana. Whatonga e malape ki hoko hata whia i ngai whituko ku maulaloange. Tupu pe me he uha lahi. Ka tau wakai ke tau i misate lai te, whatonga nge ala tāmaki uha koe no kune kei toka i he o tutonga. Ai tene kei o mai piha au whia moha uha tu umoto. Tau te whito ke ngai vai whanua ko ia o wawa uha apai. Tongatapu pia mo ewa tau whanongat ko ia he pōni. Kai te mita tau pe ke tau wakai ngai vai whanua ko ia ngoniwa, whau pe ke alo maari ki a pō pia mo pongpongi, kai pe whoke vai whanua wawa au. Ala tāmaki uha ko ni whau whoke ne ngā unu hifo nofo ki e ria ko Tongatapu pia mo ewa he pōni pia mo pongi pongi. O mga tūnga hene kei tua tau whatoka ngā uhalahi pia moha tā whea, ki ngai vai whanua koe e ongo niwa, ma wau pia moha apai. Whatoka ngā lewani ki ngai potahi, o kei tū pia whatoka ngā hako hako, pia moe whare i ki whanki waka iki, ke toka ngā heo ki tahi ki ngai potahi koe e ongo niwa, ma wau ha apai. Tere ki tonga, pia mo tere ki toke lau. Kai he pasiki a hini magoe ka hoko mai, whatoka ngā ala tā maki uha koe na i he o tonga, ne ngā unu fuke ngai e ria koe Tongatapu pia mo ewa, kai pe foke ngai potai whatonga ko ia Tongatapu mo ewa tene ki malape ki mai ha au whia uha tu mo to lo lahi ngai taim tau te whito ki Tongatapu pe mo ewa ka whau ki alomari ki ngai vai whanua ki toke lau o ngoni ua kai pe foki wawau i e whanongat ko ia i he aho ni maka hoko mai. Kai tau whanongat ko ia he whia whini ko ki a pongpongi whatonga iange al tāmaki uha ko ia kune ngā unu hifo pe mei wawau ha apai ka pe foki Tongatapu pe mo ewa ke tau whanongat mo ia i he pōni ka pe foki a hengi hengi ke ne o mai ha au whia uha tu mo to o lo lahi ngai taimi. Kai te mtatau pe whau pe alomari ti ngai vai whanua ki toke lau ni wa whaou ni o Tongatapu kai pe foki ki he vai whanua wawau he pōni pe mo a pongi pongi. Ke iangi pe tau toka ngā matangi pe me he toke lau ma toke lau hake o au pe ke mare tahe wanoa ki he hoa pe hiki haka o ke mare tahe wani ma tau te whito ke ngai po tahi koe o ngoniwa wawau ha pai kai pe foki tere ki tonga pe mo tere ki toke lau.
Malala tahare wako fo mawhana ke poni au peke te kilise sia se wawha ki he wano ki he kotoa pe o tu Tonga. Ka wakai lewan ki tau whamatala ega pungpongi, whatonga ngi au tamaki uha kune kei, nofo peke ta whaaki whakatonga koia o haapai, kai pe whoki Tongatapu pia mo ewa, pa whafofoke ninga uno mawahe toi pe i he fiaf koia pungpongi, i Tongatapu ni pia mo ewa ki he potahi whakatonga koia Tongatapu. Pe whao peke alomari atu ki ngai vai whanua ki toke lau, ongo niwa, kai pe whoki o wau pia mo haapai a pongi pongi. Ke iangi peta toka ngā matangi pia mehe, hahake mo toke lau hake o peke mai le tahi. Tahani ma ki hua noa ki hoa, ki kotoa pe ngai po tahi ko ia o tu Tonga. Malunga tahare wa koe wha mawhana ke pongpongi, ia upe ki tigri se tolu noa ki he o tu Tonga. Tai mi hua pe moi mamaha ko e tahi, tau maari o suanima pe me taha watu a poe poni, maha toka ia e o suanima pe me he ono a pongi pongi. Ko la a mo mahina, whatonga nge hopo la a, toi minite wanima ki he fitu a pongpongi, pe a tō ia i he osi minite taha ua, pe me he fitu e fiafpe ko ia a pongi pongi. Toi mahina, toi mite nima ki taha he poni, pe a hopo ia i he toi minite taha wha ki he taha ho ata e fiaf ko ia a pongi pongi. Kai whaaspia tau wakai ki e tau whamatala ea ko ia ki he aho e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa, o ka mata ia i he pule lulu ko ia o e wikeni, o au ki he sāpate ko ia o e wike, whakaosinga ko e wike. Tau whea pe moha au fia pe whotunga langi hangai taimi, pe iai moha uhatu mo tō holo, o malawa pe ke lolo lahi i hangai taimi. Palunga tahale wako e whua mawhana, e au pe te grise sia se tolu noa ki he tolu ua. Ko ka kato ia e tau whamatala ea, malo au pitoho mou mea mai, ka mou mea. Pesa kui laia mo i to o ngā oe ea, ka tau toi wakaingi pehe ki ngāhi ulu i o ngongo. Me ai tāhine kui nina na spau ua whakailonga i ka kato, hono whakafo o i whale mohe kolisi kuin sāno te mo polo kalama ngāwe ki he koe konga o i teu ki he senitoli. Tā ofi whakatai mi whekomi ki he matapule o ku kei pulia i tahi. Pea kau ato ngani i ngai whanua e tolu i he Pasifiki e aahi kei e to koniskeritāri o Amerika hili e whakataha i he wikeni i Honolulu, Hawaii, ai e kukawat kiai a Tongani. Mo e kakato e peia e ngāhi o ngongo me le dio kai uma a televisione to ngā ki Hawani mo whakaamu me au taki kotoa atu peia ki loto whale kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for the hour. Making headlines, Her Majesty the Queen unveils the completed renovation works for the Queen Charlotte College dormitories ahead of the school's centennial celebrations. Search for missing man at sea suspended after 2.5-day search turned up no new leads. And Prime Minister Latu Whanua is in Hawaii for an investment summit with Pacific leaders and US officials. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Papua Aho. The dormitories of Queen Charlotte College have been renovated and refurbished and is now ready to serve students of the school for many more years, following the official commissioning by Her Majesty Queen Anaspa'u, marking the completion of the works last Friday. This forms part of the preparations by both the former students and the current school community for the school's centenary celebrations next month. Moe whakawhetai. Koe tali ki he whale fo koe ni o ki ai pe a hono o wau koe pule ako ai au ku whai ai lawe koe hina pe moe plu e a whai ai fia. The Secretary of the Queen Charlotte College Alumni, Vika Fusimalohi, said these improvements were necessary due to the deteriorating and unsafe conditions of the previous facilities. The renovations works included furnishing the dormitories with new individual beds, wardrobes, and washing machines installed in the dormitories building. Tables and chairs have also been provided in shared spaces for boarders to use during study time. The dining hall has also been fully equipped
including solar power, a generator, and the installation of water tanks, which were provided through assistance from the government. The generator is intended to provide support during power outages, ensuring that the girls remain safe in the dormitories. The dormitories have also been equipped with hot water systems to ensure students have access to hot water when needed. The dining hall has been fully supplied with new dining equipment, including plates. These improvements and furnishings were not available to many previous generations of Queen Salode College students. As for Petali House, it is an entirely new building as the previous structure had reached a condition that was no longer suitable for use and had to be torn down for reconstruction. Assessment of these renovation works began in 2022 with the aim of raising the standards, safety, and quality of the dormitories, including the school hall, dining hall, and Petani House. Efforts were therefore made to raise funds both locally and overseas to realize this important vision alongside preparations for the centenary celebration of the school's establishment in Tonga. The alumni successfully raised close to 8.5 million ba'anga. However, the total expenditure for the completed works amounted to 6.7 million ba'anga. The search for a missing man at sea has been suspended by police after a 2.5-day search turned up no new information or clues. The missing person has not been named, along with the 2 Tongan survivors who were rescued last week. The search follows the rescue of 2 Tongan men on Tuesday evening who had been missing at sea for over a week. Kaumoipiau says the search was conducted by Tonga Police with assistance from New Zealand Defence Force after Tonga Police requested support from New Zealand on Monday last week. The suspension was issued on Friday after police and the New Zealand Defence Force received no new information or clues to continue the search. The New Zealand Defence Force combined its maritime and air assets to assist the Tonga Police in conducting the search for the missing person for 2.5 days, but to no avail. Kaumoipiau says the last search was carried out on Friday last week, and the search will resume once new information becomes available. The 2 persons who were rescued were located by a Royal New Zealand Air Force aircraft on the southern side of Tonga. Kaumoipiau says, according to information they have collected so far, the fishing boat the men were drifting on had run out of petrol. Prime Minister Latu Whanua is joining several Pacific leaders and senior United States officials at the Investment, Security and Shared Prosperity Summit in Honolulu this week. The summit aims to advance practical solutions that promote private sector-led growth across the Pacific region and further strengthen economic cooperation between the Pacific and the United States. Discussions will focus on priority sectors critical to regional development and resilience, including infrastructure, critical minerals, supply chains, energy security, food security, agriculture, health system, and others. The summit is also attended by U.S. Deputy Secretary of State Christopher Landau. During the summit, Landau will meet with leaders from the Pacific Islands and U.S. business executives to encourage American investment in the Pacific Islands. Landau will also meet with like-minded partners and allies to coordinate regional investment efforts. Following the summit, Landau will travel to the South Pacific for official meetings in Fiji, Samoa, and Tonga. The visit forms part of ongoing efforts to strengthen and reaffirm the strong and enduring ties between the U.S. and Pacific Island nations, including Tonga. Prime Minister Latu Whanua had
previously announced at a press conference that Deputy Secretary Landau had accepted the invitation to make an official visit to Tonga for high-level talks as part of government efforts to address visa restrictions imposed by the United States. And the Supreme Court fully suspended a 2.5-year imprisonment sentence of a 19-year-old male from Dalau, Lopeti Po'uni, after he was charged for causing bodily harm. This criminal case occurred around December last year, where the defendant, with the complainant and others, were drinking at the Mohetaha Gava Club in Neyafu Vava'u. There was banter amongst those present that led to an altercation between Po'uli and the complainant. The complainant then left, but when he was not far from the club, he was attacked from behind by Po'uli. He was beaten unconscious before Po'uli walked away, leaving him to be discovered by a security guard from the wharf, who then proceeded to get him medical help and alert police. The judge sentenced Po'uli to 2.5 years imprisonment, which was fully suspended for 3 years on conditions. And that was the latest from the local scene. Up next, we'll join Bia Olia for the latest in sports. Welcome back in sport. The Hilala Nines Rugby League tournament is set for a bigger international presence when it returns from July 2nd to 4th. Organizers say overseas interest is growing ahead of this year's event, which traditionally concludes celebrations for the King's birthday. Development Officer for NRL Tonga and Tonga Rugby League, Sione Kafatoluhangana, told Radio Tonga Sports News that more teams abroad have shown interest in participating. Last year, Marist Samoa joined the tournament, fell short in the final, with Tonga Development Bank claiming the title. Meanwhile, a youth competition kicks off Saturday as part of a wider development pathway. Hangana says the youth tournament aims to identify under-16 and under-18 players to represent Tonga at upcoming Pacific events. This year's competition will also include an under-14 division with a visit from Canberra's academy program expected. Outer Island tournaments will begin next month, all focused on preparing talent players for future international exposure. Hangana is calling on parents and supporters to continue backing the development of Tonga's young rugby league prospects. And that's sports news. That was your sports news with Bia Olia. Now taking a look at the latest weather update from the Fort Motu Weather Forecasting Centre with Besa Kuilau. Good evening, Tonga. Welcome back to our weather forecast from Tonga Met Services. Our headline for this evening, we expect cloudy conditions over most parts of Tonga with a showers of rain. Can be heavy falls at times with isolated thunderstorm, but please take notes, a possible flooding in low-lying areas due to heavy rain. From the satellite imagery, as you can see, there is a thick cloud band lies over the kingdom of Tonga, and it will bring mostly cloudy with occasional showers. Can be heavy falls at times. However, we expect to be coming fine over to the Niwas and also Vava'u by tonight and tomorrow, and we expect this trough to moving south and lies over Tongatapu and Ewa in the next 24 hours. For the current warnings for land areas, a heavy rain warning and flash flood advisory remains in force for the Niwas, Vava'u and Ha'apai land areas. Warning for coastal waters, a strong wind warning and small craft advisory remains in force for the Niwas, Vava'u, Ha'apai, Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. Across the region the next 5 days, as you can see, this trough moving south and lies over Tongatapu and Ewa and also the southern waters, and it will bring cloudy with occasional showers, especially for Tongatapu and Ewa, and continue to extend over to Vava'u and Ha'apai by this Friday with a mostly cloudy with occasional showers, becoming fine, especially for Nuku'alofa and Tongatapu to the further north. Now let's bring the weather closer to home into Island Division. From this evening until early tomorrow morning, we expect this trough to moving south and lies over Tongatapu and Ewa for tonight and tomorrow, and becoming fine over Nuku'alofa, Tongatapu, also Vava'u and Ha'apai apart from cloudy periods with possible scattered showers. This trough will bring a mostly cloudy with occasional showers, can be heavy falls at times, especially for Tongatapu and Ewa for tonight.
For the winds, north to northeasterly winds reaching up to 20 to 25 knots, especially for the Niwas, Wava'u and also Ha'apai coastal waters. And the minimum temperature for tonight of around 24 to 26 degrees Celsius. Forecast for tomorrow, we expect a similar condition of this trough still lies over to the south of Ha'apai and also Tongatapu and Ewa, and it will bring mostly cloudy with occasional showers, can be heavy falls at times with isolated thunderstorm. However, fine weather, especially for Nuku'alofa, Tongatapu, Wawa'au and also Ha'apai group by tomorrow. North to northeasterly winds of reaching up to 10 to 15 knots and rising up to 20 knots for all of Tonga coastal waters, and the maximum temperature for tomorrow of reaching up to 30 degrees Celsius. For the tide prediction, high tide at 25 minutes past 12 midnight tonight, low tide at 25 minutes past 6 tomorrow morning. Sun and moon, sun will rise at 35 minutes past 6 tomorrow morning and will set at 12 minutes past 7 tomorrow evening. Moon set at 10:55 p.m. tonight, moon rise at 12:46 p.m. tomorrow afternoon. Wrapping up with our 5 days outlook for Nuku'alofa. Starting this Wednesday until Sunday, the end of this week, we expect a cloudy at times with developing occasional showers, can be heavy falls at times, and the maximum temperature in the next 5 days for Nuku'alofa of around 30 to 32 degrees Celsius. Thank you for tuning in. Malo Aupito. See you next time. Thank you to Bessa and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Her Majesty the Queen unveils the completed renovation works for the Queen Sanote College dormitories ahead of the school's centennial celebrations. Search for missing man at sea suspended after 2.5 days search turned up no new leads. And Prime Minister Latu Whanua is in Hawaii for an investment summit with Pacific leaders and US officials. And that wraps up this hour's news package with radio and television Tonga News for tonight. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Thank you for joining us. Have a good evening.